Bodies at Rest niyo filime igiye kujyamo. Imibiri iruhutse cyangwa isinziriye bwe. Nyuma Ivan D na Sibo C dutangira Bodies at Rest nakubwira cyane Sankara da Premier umva. Ya domi zatagira ucikwa. Nakubwira arabonye Smile nucikwa ngiyi. Atubundashinganye. Mana ngukundira akarimo neza nyuma tugatangira. Ntabikwiye ungirira ibambe. Atukwiriye kungirira ibambe. Kubw'iyo neza wangiriye nzahora nshima izina ryawe. Ati nzahora nshima izina ryawe. Kuzi Ya Bodies at Rest. Imibiri iruhutse. Nimba barayishutingiye rwabijojero. Bari rusororo. Numbaza. wabanje kumva Nigiye kujya mu Bodies at Rest. ntabikwiye ungirira ibambe. Kubw'iyo neza wangiriye nzahora nshima izina ryawe. N'abatakuzi nabo bakumenye. Ati n'abakuzi bakumenye n'abatakuzi sorry. Kubwo buntu. Ati kubw'amaraso yawe narogejwe. Sinyifite ubwoba ko nzarimbuka. Haleluya. Niyo mpamvu mwese urumva noneho tugomba kujya dufata Bibiliya urumva noneho nk'ababwiriza. Amen, amen, amen. Amen. Muhumure mwese muzakizwa bizaza. Adira ni yarafashijwe arakira sorry. Ntawe utahinduka nta kidashoboka. Sawuli suka Imana yamukubise urushyi akamara iminsi 3 ari impumyi. Ati Sawuli uhora cy'abantu banjye agiye gukanguka akanguka yitwa Paulo ariko si zana sobanuye gusa zana wa pastor muri iyi minsi Mr. Bible ni ibintu bimbamo. Ego sha cyakoza umuntu arabatwa. Umuntu agatwara imodoka yaba n'umuhanzi akakora geste nk'uri kuri vola. Do ndebere. Ivan we akarimo rakagutuye. Rero kacuka we. Nukuhindukiza vitensi. Nakuvura. Geste abari kure. Do. Atunyereke nusho kumenya. Ati kubw'ubuntu. Ati kubw'amaraso yawe narojejwe. Okay. Singifite. Ntabwo bwo kuzarimbuka. Tuzataha aheza mu ijuru. Sikiasi bose na Ivan D. Karimbo na kanyuma dutangira Bodies at Rest. Arachari Sankara da Premier umva. Abari anzisho mutegereje cyo gihe turye show. Kandi zifilme na hano usanga ni kuri www.egt.net. Ukarya show kubuntu ndetse aho waburi hose. Okay. Arachari Sankara da Premier umva. Monsi. Amen. Singifite. Waba wumva utamerewe neza mu mubiri wawe, uhura n'umunaniro n'amavunane bidashira, n'ububabare mu mugongo no mu ngingo, mu nda se ho hifashe gute?
gana Life Zone Health Center tubigufashemo. Inzobere zo muri Life Zone Health Center, Life Zone Health Center, ivuriro ryizewe kandi rikora neza, zifashisha ubuhanga bwa reflexology, massage na detoxification n'ibikoresho bigezweho byabugenewe mu kukuvura indwara z'amagufa, imitsi, uruhu, ubuhumekero, imyororokere n'inyama zo mu nda. Tugana aho dukorera i Nyamirambo kuri Cosmos, cyangwa duhamagare kuri 0792 400 370 maze ucukubiri n'izo ndwara zananiranye. Wanatwandikira kuri Life Zone Health Center at lifezonehealthcenter@gmail.com. Health Center. Ideas for better health. Taro wihangane kwa duhuye gutya. Mach dir keine Sorgen, wir finden alles heraus. Ndaje muri pereza habayo ukuraswa hapfiramo umukobwa witwaga Anki Cheng ijoro ryashize. Wurde sie schon obduziert? Mwakoreye umurambo wa autopsy? Nein. Undate ntago turakora autopsy gupima isasu bwoko ki abamurashini bandi. Wurden Röntgenbilder gemacht? Naho se mwamujije muri X-ray mu cyuma oya. Gut. Yeza. Ich will die Kugel haben, die in ihr steckt. Ndashaka uwo mukobwa warashwe isasu namutarari mukura mu muri mereza. Bruder hat mich gefragt, ob sie tot Muvana mwayambazaga. noch heiß war. No murambo warukonje cyangwa ushyushye. Woher soll ich das wissen? Niwe namwana nakamenye gutese. Ihr Gesicht war verdeckt mit ihrer umgeklappten Brust. Arwose umurambo wari ufite ikintu. Uwo mukobwa agomba kumufasha mu kubaga umurambo. Tinda ko wari urimo arasukura impeta. Isasu umugabo amubwiye ko ari umuntu barashe yagiye guhafasha isasu umwana arashirira yinguranye.